bilang balaya na may tipon para kaniting kapag masusyan, pag isabi mi pong isulod lang masalesa rin kaya kayong face mask hanggang mayariya po yung misa. At agkatanla po ring maldama kaya betamo pong makibat, karing dalit, panalangin at kanta kabang magmisa. Dakal pong salamat. Maya pa, abak po, kaya kayungan, mitipon tamo pong ngeni batayang samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Paraking kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Ricky and Adoracion Canelas, Calfun Manufacturing Philippines Incorporation, Mendoza family, Roque family, Pangan family, Peñaflor family, Rene Henson and family, Criser Yumul. Paraking aldo anibersaryo ning Kebay Tandari, Madrito Yumul, Nicole de Guzman, Rosalinda Salvador, Veron David. Paraking kayadwanandat pamanantabe ning Banal Espiritu, karing families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Jasper, Father Mark Anthony, HRF staffs and mandated organizations, Mario Trinidad Lazatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilian Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Linclon Baluyot and family, Imangauring Between and family, Pati Golyer and family, Gilbert and Levinesa Nuki and family, Ronel Ginto, Grace Santana, Joel Santana, Juanose Santana, Noel Manankil, Josephine Gonzalez, Marian Manankil, Evangelina Manankil, May Ana Aquino, Eliana and Joaquin, Marinel Suarez. Paraking ligtas ng pamaglakbe, di Iluminada Pineda and family, Mark Lee Kiambao and family, Lisel Pineda, Leyan Lai Malyari, Marcela David, Tricia Ann Malyari. Paraking kapaldanan pami kakatawa ng pong spiritual dari Joy Espino and children, Olivia Balatbat. Paraking malalagwang kapaldanan dari Pope Francis, Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo and Lawrence Rosal San Pablo, Constancia Rosal Pamintuan, Lilia Lucia Nagyat, Jose Agosto Nagyat, Richie and Rima Pablo, Jelly de Guzman, Jose Pepingenson, yung mga uring between, Daniel Stevens, Lilia Dizon, Berkeley, Gertrudes Pineda, Robin Nepomuceno, Lucia Maneje, Marichu Cedro, Edgar Bagang, Gemma Makapinlac Rosal, Romina Canilao, Enrico Miguel Sunglao, Maria Eunice Mignonet Nuki, Noel Nicdao, Liza Macapagal, Jeniel Inot, Rochelle Lopez, Lopez family, Harley Sanchez Trinidad. Ganakantala naman ding kaluguran tamong mayang unabye, lalong-lalo na rin Bishop Victor Ocampo, Monsignor Aquilino Ordonez, Teresita Wilkerson, and Daryl Charles Wilkerson Sr., Leopoldo and Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romarico and Katrina Henson, Monsignor Cosme Betwin, Monsignor Andres Betwin, Policarpio Betwin, Jose Joaquina Betwin, Antonio Sr. Dizon, Lourdes Dizon, Maria Manuel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Tioco, Alfredo Chao, Chua Tangeng, Yao Bunkeng, Mameyeng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Cecilia, Raquel, Maria, Alberto, Lilian Lacson, Feli David, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Teresita Camaya, Teresita Punsalan,
Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Aurora Cosme, Paz Gibo, Nemencio Ponsalan, Ronald Riscon, Rogelio Riscon, Rolando Riscon, Stephanie Bungan, Emelita Aquino, Cleope David, Pedro Ochoa, Isaac Presco, Souls Nires of Gates of Heaven, Manolito Gueco and Wilhelmina Pulumbarit, Carlito and Nicolaso Pineda, Marcos Lumanlan Jr., Conchita de la Cruz, Florencia Basilio, Renato Tayag Sr., Adoracion Tayag, Abraham Tayag, Juanito Belicario, Mark Christian David, Dometilla Canlas, Ines David, Belladonna Ramos, Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Leocardio Bermudo, Conrado and Estrella, Edgardo Hermelo, Efren Sr., Elizabeth and Benvenido, Renato Pineda Sr., Remeo Pineda, Lolita Manaloto, Lourdes Paranada, Estela Macapagal, Felix Macapagal, Carmelita de Guzman, Resty Miranda, Marcelina Miranda, Benvenido Miranda, Arnalyn Tolentino, Antonio Lapus, Adelaida Lapus, Patricio Sipe, Flora San, Francisco San, Felix Berto Sahagon, Adelaida Simbulan, Priscilla Salcedo, Severina Tinorio, Lorna Macapagal, Koteng Hong, Freddy So, Lolita Uy, Antonio Uy, Kima Teresita Espinosa, Johnson C., Carmen Uy Cana, Carol Chua, Leoncio Uy Cana, Dominic Gabriel V. Dison, Jose Boy Between, Felipe and Primitiva Tan, Angelito Tan, Williamino Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Carmen Dison de la Cruz, Seferina Dison, Roberto de la Cruz, and Benvenido, Nicasio Sagcal, Conchita Sagcal, Sani Sagcal, Gerardo Macabanti, John Joseph Balahadia, Ricardo Ramirez Jr., Angelito Pangan, Rowan Franciscus Ramirez. Pangadita lading sablang kaladwa, lalong-lalo na retang lalong mangailangan king pakalulu ning Ginoo. Atsuta na po king kapulot ka pata Domingo ning karaniwan na panawon. Ing manimuna king kapag masusyaning banal a Eucharistia, yapi ni Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Narana
gining puning anak, ang puning banal Espiritu, Amen. ing grasya ning Ginotang Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu manatili kaya kayman. At kaya ka antimurin. Pakamalang kong kapatid, pasibayo po, inaus na katamo ning Ginoo. Bata pong mitipon, ketiking kayang bale, ing pisamban maragol. Inaus na katamo at may kibat tamo po, inya pinatsyuta keti. At bang kanita, lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, si siyanta pang mo po ing kakatamong kasalanan, ing kakatamong kakulangan king biye, manyawat tamong kapatawaran king Diyos. Ginoong Jesus, larawan ng igpa, mabagal kang mimimwa, labis-labis ka king lugod. Ginoo, pakalulu. Ginoo, pakalolo. Yesu Kristo, mayap ka karing sabla, magana ka at mipnong pakalulu. Kristo, pakalulu. Kristo, pakalolo. Ginong Jesus, babangon mo ring sablang misakab, at antabayanan ding sablang mibabayatnan. Ginoo, pakalulu. Ginoo, pakalolo. Ing Diyos amayupaing tuto pakaluluan ng katamo, at king pangpatawad na ring kasalanan tamo, idala na katasa, king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
panalangin kamo. Itpa kinuning banwat yato, panwanan da kakambe ng Jesus ay anak mo. Uling pebabalo mo ke kami nung nuke, anti pa kamalan. Gawan mo keng mapakumbaba, at makasadyang tanggap king maya pabalita. Uling papakit mo ing kekang sarili ka ring ating kamalayan king karelang kalukan. Katman mo ing kalukan na ita king kekang kamulong, at king kapanaligan apag masabalan mo ke kami. Bustan mo nging kekang kapayapan at kapainawan mamalike kami. Busal na naman ning kakutgutan ning biye, kabang magkapilit keng maging mayap ng alagad Jesus. Itiyadwan mi keka king kapamilataning ginuming Jesukristong anak mo, amabibiyem pong magari kambe mo, at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro ning propeta Zacarias. Inginu sasabihan na iti, magsaya kayo king puso at kaladwa, memalen ning Sion. Kulisak kayo king tula, ikayong anak ning Jerusalem. Lawen yu ing kekong ari, datangya ke kayo. Daratangya kambening pamagwagi, amponing tagumpe. Dapot, mapagkumbabaya at metong yang asno, ing sasakyana. Metong yang bisero, anak ning gaindong asno. Ilako na laring karo da, gera ka rin Ephraim, at ding kabayong pakigera ka rin king Jerusalem. Ding pana ang magagamit, king labanan kayalangan siran. Ingke kong ari, kapayapan ingkeyang itatag, libutad ding miyayaliwang kayarian. Ingkeyang pamamahala, magmula king dayat malat, ang gaking kasumangin, adayat malat. Manibat king ilog Euphrates, ang gana karing sepo ning yato. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Puriyan ke ing lagyo mo kapilanman, o kakong Diyos at Ari. Purian ke, ing lagyo mo kapilanman, o kakong Diyos at Ari. Ibulalag ko ing kekang kamalan, o kakong Diyos at Ari. Alangangga ing pami pasalamat ko keka, king balangaldo pasalamatan da ka, at puriyan kapilan paman. Purian ke, ing lagyo mo kapilanman, o kakong Diyos at Ari. Malugod dia at mapaglunos ing Ginoo. Banaya dia king pamimwa at ekukupas ing lugod na. Mayapyalub ing Ginoo karing sabla. Ing kayang lunos at yu king sablang dapat na. Purian ke, ing lagyo mo kapilanman, o kakong Diyos at Ari. Ding sablang lelangan mo, puryanda ka, o Ginoo. At ding memalen mo, pasalamatan da ka. Ipamalitara ing ligaya ning kekang kayarian at ing kekang kayupayan.
Purian ke, ing lagyo mo kapilanman, o kakong Diyos at Ari. Tapat siya ing ginu karing sablanang pangako, at pawangan mayap ing dapat na. Sa saupa nala ring maliligalig, at tatalakad nala retang atyu king kabigwan. Purian ke, ing lagyo mo kapilanman, o kakong Diyos at Ari. Pamamas ang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Kapatad, kayo mabibye agpang king adwa ning katutubong pangataw. Nune mabibye kayo agpang king agyag ning Espiritu. Nung tunay pining Espiritu ning Diyos, manuknangan niya kaya kayo, ninuman ing ena panuknangan ning Espiritu ng Kristo, eya kang Kristo. Nung ingeng Espiritu ng Diyos, ape pasubling me kang Jesus, manuknangan niya kaya kayo, ing pe pasubling me kang Kristo, pasublianan, nalanaman me, ring katawan yung malalaso, kapamilataning Espiritu ng manuknangan kaya kayo. Uliniti kapatad, atin tamong katungkulan, dapot para mibibye agpangkingagyag ning katutubong pangataw tamo. Uli ning mibye kayo agpangkingagyag ning katutubong pangataw, mga mate kayo. Dapot nung agpangkingagyag ning Espiritu, papatenyo ing marok ng pamitan ning katawan miya kayo. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ginuning banwa at yato, pe pakilala mo karing taong musmus, ding misteryo ning kayarian. Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya ka antimurin. Pamamasaking mayap abalitang agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. King oras ay ita nga nang migsalitang Jesus. Igpa, ginuning banwa at yato, pasalamatan da ka uling pepakilala mo karing taong musmus, inge mo pepakilala karing mga biyasa at matalino. Wa igpa, uling iti yung sarili mong tulang at kaburian. Ing sabla, binyena ka na ko ning igpaku, at alang makakilala king anak, nung emo ingigpa, at alang makakilala king igpa, nung emo inganak, at detang biryanang makakilala kaya ning anak.
lumapit kayo kanako, ikayong sablang magkasakit, at mibabayatnan king kekong pupusanan. At ako, dinanda kong kapainawan. Pusanan niya ing pawud ko, at magaral ko kanako, pablasang mamo ko at mababalob, at makatuklas kong kapainawan, para karing kaladuhayo. Mayanyang dalan ing pawud ko, at mabayat ing papusan ko kaya kayo. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Good morning po kaya kayungan. Kumusta na ko po? Lalong-lalo na po ring mapagal na at mibabayatnan king karelang biye. Nyapin po neng sisimbata mo, Lunes hanggang Sabado, mekad magobra kayo, mapagal kayo, magkakasakit kayo. Inyapin sinabi ng Jesus king Ebanghelyo, lumapit ko kanako. Kasanting na po ni lumapit ko kanako. Na sinabing lumapit ko king alak. Lumapit ko king droga. Ali po, lalo kang mamroblema, lalo kang magkasakit. Balikan tamo po itang inyang milabas sa Domingo, pasibayo, ban kanita itamo po kalingwanan niya pin mag-review ko. Uling itamo kay batnaning Domingo, kalingwan taning Ebanghelyo. Keraklan po makanyan. So naning sinabi na ning Ginoo, ing ninuman ipalalune itatana at imana kesa kanako, eya karapat dapat kanako. Ninuman ing ipalalune ing anak na babae o lalaki kesa kanako, eya maging karapat dapat kanako. Ninuman ing ene pusanan ing kayang krus at tuki king kagulutan ko, eya maging karapat dapat kanako. Ninuman ing sagip king biyena, mabating yangana. Dapat ing ninuman kabatingan king biyena alangalang kanako, akit ni ing biyena. Buri na pong sabyan, panayang number 1 ing Diyos king biyatam. God is the number 1 in our life. God is the most important person in our life. God must be at the center of our life. Tayo po bibili kang sulok. Tayo background ing apong Ginoo. Kailangan ing sentro ning biyatamu, ing sentro ning pamilya, ing sentro ning komunidad, ing sentro ning Santa Iglesia. O yan po, o nang kaya katamo, panayang kadway nga pong Ginoo nang bisa ning number 1, pibandyan, tayo po paglibe ing creator, king creature, king kayang lelangan. So ito po ing ikwata mong aral. Pauna tayo nga pong Ginoo, niya yung pamilya yung kadwaya mo. Pero istong mig number 1 yung Diyos, king biyata mo, lalo yung luguran ing pamilya yung. Amen. Napapauna niya mo between nung ating conflict between God's will and family's will, kailangan mumunaya in kaburiana ni nga pong Ginoo. Why? Because God is our Creator. God is our Savior. God is our Redeemer. Iya po yung magligtas kaya katamo. Kapilan man yung tao yan nakatama ligtas. Aso pa nakatamo. Pero ing talagang makapagligtas kaya katamo, yapin in Diyos. Yapin po, isundo tayo ngayon, karini pong pamamasa. Sung pepaw namin nga pong Ginoo, ating kang kapayapan. Subuing first reading makanya niya po,
dinatangya ing Mesiya bangkanita dinanakatang kapayapan. Makasakya king asno, iya makasakya king kabayo. Ding kabayo kanita, ilapin ding sasakyan daring sundalo. Ding asno o kaya donkey, ing sasakya king asno kalupan ng Kristo niyang lungubya king Jerusalem, siyudad ning Jerusalem, makasakayang asno, donkey, uling ing asno, simbolune ning kapayapan. Inyang dinatang ni Jesus magdalayang kapayapan. Bisa kang may kakapayapan, pawuna may nga pong Ginoo. Dapat istong pepawuna may dumalan kang kasakitan. Panay ko pong sasabihan ini, oras liguran may nga pong Ginoo, mayan ing lulugod king nga pong Ginoo, nyapin mamusan kang krus king biye. Bakit po uling tuturunan ni nga pong Ginoo, era tanggap di ngaliwang tao. Nya king ebanghelyong binasa kong ini, na pong sinabi na ning Ginoo tamo, menalangin niya king igpa. Lawen niyo po yung relasyon na ning Ginoo tamo king igpa. May nga diya, igpa ginuning banwat yato, pasalamatan da ka, uling pe pakilala mo ka ring taong musmus, inge mo pe pakilala ka ring mga biyas at matalino. Waig pa, uling iting sarili mong kaburian at tula. Nino po rening matalino, nino rening mga biyasa, ila po ring tinanggap king ginuta mo. Ding mga biyasa, wise men, dening matalinon tao, ila po ring eskribang pong parisewo, megara rini, pag-aralan ding batas, at implement ding batas. Niya po? Makanyan po uli na ning karelang kabyasnan, ere tinggap Jesus, at era tinggap ing kayang turu. Nino po rening musmus, nino rening simple people, ilapin ding alagad na ning ginuta mo. Ela may garal din alalang educational background. They were fishermen, ordinaryong tao, pero rening ordinaryong tao, ila puring tinanggap king Ginoo ding makasalanan. Pero rening mga biyasa, ere po tinggap ing Ginoo tamo. Tandaan tamo po, Jesus does not condemn intellectual power. He condemns intellectual pride. Uling keraklan po karing mga biyasa atin lang pride. Stong biyasa yung tao, masakit meng turwanan. Nya, nung atin pong talagang biyasa kini magpakumbabatam. Kasing biyasa tinyang sariling pamamaralan itang burina, yung pairal na. Inyapin magkasak ilang tanggap king amano na ni nga pong Ginoo. So Jesus does not condemn intellectual power. He is condemning intellectual pride. Nganapin po kini nga na the heart is the home of the gospel. Ing balena ning ebanghelyo, iyapin po yung puso, aliwa ini. Kailangan lungubya po kini. A man may be as wise as Solomon, but if he has not the simplicity, the trust, the innocence of a childlike heart, he shuts himself out. No kaman antikabiyasnan, nung alakang kapakungbaman, lungob, ing aman na ning Diyos, karing puso tamo. So, deni pong ordinaryong tao, dening pakakalulo, dening makasalanan,
ilang tinanggap king ginuta mo. At kasakit po tang tanggapan may Ginoo. O yan, uling sinabi na ning Ginoo, lumapit ko kanako, ikayong sablang bibabayatnan at mapagal na. Di nanda kayong kasngawan. Ulingin pawud ko mayanya ing kanakong pawud nga ng Kristo king ebanghelyong binasa ko, at mabayat ing papusan ko kayo. Oras tinuki ka king Ginoo, magsadya na ko pune, magsadya dakal ing kasakitan. Bakit? Mayan ing kaligtasan. We have to work for our salvation. Yes, salvation is a gift from God. But we have to do our part. Babiyanin ng Diyos ang kaligtasan. Tanggapan tayo o ali tayo. Antiya mawaring kakatuking Ginoo at siyutaking kilub. Buklat miya o alime. At siya po kaya katam. Oras biklat me, makasadyaming tanggapan ng Ginoo at magkasadyakang dumalan kasakitan. Nyapin po nga na ing papunta king kasiran, malwala siyang dalan. At nakala ka nung pupunta ka rin, uling labisang magkasakit. At itang papunta king banwa, kaligtasan, makipot siya. At ditak lamang pupunta ka rin, uling ating kasakitan. Pero, nano pong buri ng sabihan, mayan niya, dalan ing pawud ko, my yoke is easy, and my burden light. Nga na po, ing yoke keni, balo tayo po yung pawud. Ako balo ka rin yung kaya na kanong balo ding pawud. Nya masakit po yung manaral po ta, pawud na akong pawud, era naman pala balo yung pawud. Nung menakit na kong damulag, kukulyot siyang gareta, at niya pong pawud keni. Ne po itang makatumpak kene, bang kanita akulyot na yung aninge ganaganang gareta, at lalong-lalo na po ang atinyang laman, mabayat, keniya po ito. Ne? Uling Yesus, sinabi na ining pawud, uling Yesus, metong yang alwagi, metong yang karpintero, biya sa yang gawang pawud. At ustuging pawud, saktuya keni, ing damulag, eya manasakit. Nung saktuyang sakto keni, akulyot ning masalise. Pero nung maskupya, masusugat siya, maging mabayat siya. Kaya po, may akulyot. Anya ni Jesus, ing sasabyan na keni, ing mayan yang dalan ing pawud ko, buri ng sabihan po, ing pawud, ing batas, ding kautusan ng Jesus, mayan la. Uling sakto lang, sakto kaya katamo. Well-fitting. Ano po? Oras ika, dinalan kang kasakitan, potang dinina na kang kapagsubukan ni nga pong Ginoo, buri ng sabihan, ustoy ang usto kaya kang. Ene ibyening Diyos, ing meto nga kapagsubukan, kasakitan, lagpas ketang kekang sikanan. Nya istong dinina na kang meto nga kapagsubukan, ustuya pong usto kekam. At nanon pa pong buri ng sabihan, potang babyene kaya kayong kapagsubukan, makirake ka king kasakitan ng Jesus. Nano pa pong buri ng sabihan, nanuman ing tatanggapan mo, ang manibatan kang Jesus, kasakitan niya, kapag subukan niya, tanggapan me king mipnong lugod. Bakit po magkasakit tamo? Nung sinabi ng sakto yang sakto keka, ing binyeko, bakit magkasakit tamo? Kasi tatanggapan tayo, ing kapag subukan ay alang lugod. Subukan niyo po, agyang peka mabayat deng dili, ing kapag subukan, pero tinggap me king mipnong lugod, maging mayan niya.
Nanuman ing kapag subukan king bet, tanggapan me king mip nung lugod. Potang tinggap me king mip nung lugod. Maging mayan niya. Pakakayan-kayan me ing kasakitan. Me tatanggapan king mip nung lugod. Ing mayan, maging mabayat siya. Uling alang lugod. Pakabayat-bayat me maning problema kasakitan. Tanggapan me king mip nung lugod. Maging mayan niya. Uling makanya ning depatanan ning Ginoo. Kasakit na po, learn from me, for I am meek and humble of heart. We must learn from Jesus. Memusan niyang krus. Babayat siya yung krus. Bakit asad-sad ne po king bundok ning Kalbaryo, uling pisanan king mepnong lugod. Amen? Nyayi kayo po itamong daralan kasakitan. Potang tanggapan mayan king mipnong lugod, maging mayan niya. Kaibat potang tatanggapan mo na king mipnong lugod, ing kasakitan, iyang misakitan kaya kayo. Amen? Dati ing kasakitan, itang magkasakit pasakitan na kaning kasakitan. Pero potang tinggap me king mipnong lugod, ing kasakitan, iya po'y magkasakit kaya ka. Amen? Bakit? Kaya be may Kristo, nakalakwan, kayan tabi me, learn from me, mag-aral ko kanako. O yan po, inyapin, sana maging masaya tamo. Agyam pang pupusan may krus, pusanan me. Ako po sasabihan ko pa, kabang pupusanan me, uman me. Amen? Salamat Ginoo. Anong pasakita na kaning siping mong bali, tanggapan mo king mipnong lugod, potang kay sumawaya rin. Masambut siya. Ustong bigsak me, may sambut ka, ay katulanan ng demonyo. Matulaya po, potang daralang kang kasakitan kalupa ng Kristo, o itayong dalan, papunta king kaligtasan. Tanggapan me, king mipnong lugod, nung makananuneng tinggap Kristo, ing krus, ing kasakitan, at may nagumpeya. Ing tagumpe, magumpisa, king kasakitan. Amen. So, ken tutuking Domingo, panayin da ko pong pasibayo. Isadsad tayo, ing kakatamong krus, king biye. Tayo tatabili. Tamo pa'y sambut, uling kaya biye tayo, ing Ginoo. Amen. Ipasyag tamo po ngining kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, king Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang king banuat yato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Kaya ngagliking upaya ning banal Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldos, sinubliang mebye, pepaitas siya banwa, makalukuluk wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum karing mabiye ang pon me nga mate, sasalpantaya ko king banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasubliram yeding mete, at king biye alananga. Amen. manalangin ta kang Jesus, akekatang Ginoo, amituturo karing tao king tune kabiasnan ning pakalulu at lugod. Ngata mo pong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ginoong Jesus, ituro mo ring matalino at mga biyasang maging malati at mapagkumbaba. Banabulalag mo ing lugod ning ipakarelo. Inya ng aming manalangin kaya kao, Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka rin kailangan magdalang mabaya tapusan.
Ipabalo me karelo ing mamumong paud ning ebanghelyo. Bang atalastas do ing lugod ning ipa, ipanalangin me keko o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing ating pakibatan king kapakanan ding bansa. Iturumong misakwil king gera at magdulap kapayapan, bate king katuliran. Ban akwarang akilala ing lugod ning ipa, ipanalangin mi keko o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing pinilira ing sumuyo karing kalulong dili. Hustan mong ela masisiralog, bang aranasan do ing lugod ning ipa, ipanalangin mi keko o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kaya kami ng atsukaring komunidad ning Kristiyana. At tuklasan mi sana karing panalangin at king tinape pisusulatan mi. Pisusuluan mi ating kapayapan na pengako mo manalangin kekeko o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin. Ngeni po adwan tamo'y sarilitang kapagnasan. Manalangin kekeko o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginong Jesus, mayap ingatsuka keti ngening kaya bemi. Pakiramdaman mo kami, uling balo mo kami at pagnasan mo keng tumula. Ika ing ginumi manggaman king alananga. Amen.
Manalangin tamo kapatad maiting kakatamong dawon, ing kakatamong tulat kasakitan king biye, matanggap man king harapaning Diyos, igpang mayupaing tuto. Tanggapan siya ning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katami ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, ipaintulot mong iting daon king ikaligaya ning kekang lagyo, padalisaya na kami at dala na king ilapit king biye alananga, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristo ang Ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabi ke kayo, At kaya ka antimuri, iyat nayo ring pusoyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa Ginoo tamo. Di karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilataning Yesu Kristo Ginumi. Paulining lugod na king palpikasalang tao, bebana ing kayang sarili, banmibait king metong abirhen. King pamaylasa na king krus, kinabos na kami king alam kapupusan a kamatayan, at king pamanyubli ng mebye, pigkaluban na kaming biye alananga. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makiabi kami king alantok ng dang pamamiya kapurian keka at ngaming kakanta. Tunekapin banal o igpa, ikayong panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa datingayin king upayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ng Ginoming Hesu Kristo. Bayami dawon ko sang luking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, piraso ne, at binyene karing kayang disipulo ngana, tanggapan ye iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, ami dawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat ning apunan, kinwaning kalis. Pasibayong pepasalamatan na ka, at binyening kalis karing kayang disipulo ngana. Tanggapan niya iti, ikongan, minom ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin ing gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebian ing anak mo, daram mi kaiting tinapen ing biye at ing kalis ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansan ng misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emeritumi, at ing sablang obispo at pari, lalong-lalo na the Father Meg, Father Jasper, at Father Mark Anthony, at ing malatiyong talasuyo. Tanggapan mula ganakan, ding kapatid ming pepaynawan at maninayang subling me, at ding sablang meyang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at tinupad kimal mong kaburian, king kakabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang Eso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ikpang mayupaing tuto, kakumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Abi-abi mi kakapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo puing panalangin at tiro na ning ginutamo.
Ingabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabun mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, emo sapo babalikdan din kaya kaming kasalanan, nanelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mo pong bilugan ag pangking kabarian mo, ikay mabibiyem pong makari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimore. Pakita mo po ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayangan, kapayapan. O ning ginutang Isu Kristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamangan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaw skingapuna ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat agkasmi ang amano mo, pumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Paganaka po para king organisadong pamakinabang, tukyan tala po rin CGC o Asherets nung nukarintamo maglinya, by the hand ya pamurin po yung pamananggap, at ala na pong sasabing amen. Salamat po.
manalangin tamo. O Ginoo, kapilan man sa ekem makulang babiya kapurian keka, para king kaganapan ng biye at kaligtasan ay pagkaloob mo kaya kami, kaniting banal na Eucharistia. Itingan po advan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Luklo kayo po sa gli para kanining announcement mo. Mamuna pong dili raffle for a cause. May gumpisan niya po in first quarter raffle for a cause. At may gumpisa niya po na po July 8 up to September 30, 2023. Atin tamo pong raffle para keng pisamban tamo. Uli pong mayari ne ing heritage wall, keng luwal mayari ne. Ngeni po lekotano rin ing aliwang scaffolding rin ing tubo. Uli pong ing structural engineer, sinabi na safe ne po ing pisamban. Ulit-ulitan ko ini pong matuling kakitso makabalot ka rin ng poste, yan po parang biga, ingausta po kanyan carbon fiber. Matibe po yan, pakatibe tane, at masanting. Inyay ta masanting muna naman ng presyo. Dakalta pa po kailangan na pera niya pin mag-raffle tamo ne po. At then pong tickets, siya 100 pesos la. At ing premyo, 100,000 pesos. Winner takes it all. Metong niya mo pong winner. Niya, o yan po misab-sab tamong pasibayo. Kini pong kagulutan kuya pining santuario. Panikwanan tamo, sinabi na ning architect, ining kontraktor, Bayo Fiesta, mayariya po ining santuario. Kay batibuklat tani keni, sumulat tani. O siyempre, mangailangan tamo pong dakalapera. Ing finishing touches, iya po yung masaki. So, reni pong dening poste, mabilog, ibalik la po ketang original akarelang kanitang minunang panahon. Kwadrado la po rin. Kwadrado la. Nya ibalik tala. Kay ba't deng kabli makasalikod langan. Kabli para karening ken sound system. Kareng electric fan. Ang po kareng TV monitor tamo. So yan po burita mga matibe masanting. Pero masanting muna naman yung presyo. Kaba pong atyo tamo, tamo balo nung nanong malyari ken pang tutuki after 100 years or 200 years. Tamo po balo, pero itamo ngeni, itamo ng pagawa. At o yan po nga kung manyang dinatang kuketi, dakal niya po sira uli na ning ayon. May sakit siya, ingke katamong ima. Bala mo po ima tayong pisamban balen niya ni nga pong Ginoo. May sakit siya, matwane. Potang matwala rin pengari tamo, tala papaburen. Paingat tala, palawe tala, pawulo tala, sesentala. Uling meni batan tamo karela. Makanyan mo nan po yung pisamban. Kaya nila may nga bait, ding anak yun, siguro po kayo makanyan muna naman, may bait tamo keti, may binyag tamo keti, may kadingalawa kinasal la keti, dingalawa, may burol la keti, may kumpil la keti, nig first communion la. Tayo sana papaburen. Nang etala po papaburen ding pengari tamo, tayo sana papaburen ng pisamban maragul. So, kaya man po, dakala-dakala salamat. At buri ko pong pakilala, kadwa pala, tickets are available at the ADMI, ang po pa pong ministerial offices, and every Sunday at the Paris Patio. At ang timurin po, buriming bilang South namon
Atilo po rin ng Tagalanders membership shopping. Pwede kayo pong munta ka rin karelang boots at iluwata keng luwal. Patabisa kong manyali Landers. Kaswelo na ng Landers. Kaya beta ng SNR, pota mga lalo yung SNR. Yaita, kailangan natin kong panyali. Kailangan natin kong panyali. Kaibat confessions at HRP, every Saturday po ating kumpisalan, ating pamangumpisal at 5 p.m. up to 5:30 p.m. only. Uling ita pong alas 6, magmisa na kami. Karing barangay. Adanti mo rin po katataulian, fundraising sale at Apacio, ating pong sisig bangus, ang pong sabon amabanglo o ita. Kaibat buri ko pong pakilala rin kaya katamong seminarista, ding mapila na tsula po kenine, ausang ko lang, momonang dili, oreni po rin magparita mo keng parokya, bang kanita kilala yula. Number 1, Nico Jeremiah Nakpil. Antayo, keni kayo. Ano po? Inel Jeremiah Nakpil. Juan Uno Aguas. Giancarlo Messina. Ang popay Carlos Jan Gibo. Ayun niyo po. Sa pangaditala po bangkanita malausla, sabuli na lang mayari, 8 ng banwa. Yapaka pangadita mo po kami tutuwa kami, kailan nating manalili. Karen pong anak yung pong apo. O patangkunan mo na nanong buri mong maging. O sabyan da nga ningega na gana, o talayong pamagpari. Tayo po kakalingwan ing pamagpari. Alang kenilangan pupunta. Ikang magmise, ikang maminyag, ikang mangasal. O nung alang pari, alang misa. Alang mangasad, alang maminyag, niya ikonsiderya po karing kaya kayong anak, ang po karing apuyo. Tukiyo pong simba, ang po pang sumuyo. Antimo yung sinabi ko kaya kayo, trust na rin kaya katamong parokya, panikwanan tamo pong mabilog a parokya, o mabilog a pamilya, makasuyo ya kingapong Ginoo. Aliwa may aliwa may tatang, aliwa mo rin anak, noon kailangan mabilog a pamilya, sumuyo yaking apong Ginoo. Bang kanita nung abe-abe kong susuyo keti, abe-abe kayong miras king banwa. Amen. So inipune, sumuyo tam niya ating ministry fair kanita, ban kanita makapamili kayong organization, agpangking karismang tinggapin yu kingapong Ginoo. So kaya kayo po, dakala salamat. Talakad mo po, ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka antimuri. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ding pamilyayo, ingig pa, ing anak, ating Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daw umetana king kapayapan. Salamat King Diyos.